Torango karindi uguteneria ukabere mubunge Tharaka Gitonga Murugara ugite Kagita nigakinyite kamunene wa arimu kirirwangirwa TSC kumaruka obisine Murugara aruga Nancy Macharia na Remi Burukuri tangogeje ontwa kugande bukuoneka kumunena kinyana arimu ba JSS kwithirwa bari mugomone mubunge ojo nendekithietie na Nancy Macharia chebere gitene kiwa kinya na akinyite miaka ya gwita retire Samuel Geshma na gotwacho na njira indiko Babana arimo bairachibia junior secondary kumantere mwanya chegichigo bunge kia Tharaka baraba komanite na mubunge wago Gitonga Murugara araba mupete mathina maraba igitwe baekurukira kiriwira chiago cha kandarasi kenda Gitonga akinyithiria thirikari matheta mama bwambere arimo baba barelalamikira wandikani bokurukira mirango ya nyuma baraba kuga ibo igitwe bukithi mbere bakiorotaga murugamiri wa nkiama ya kwandika arimo TSC Nancy Macharia uraba kuga aigitwe akendie twanya twago togwira ukurukira bamwe ba abunge kiri arimo baraba umite michi iri na mbia Murugara na bapete wira nebo kuthingatira ntheto ino amwana chia kuigwa Macharia na remerete obichini kinya nyuma ya ukurukia ukuru bwa kuthiritaya kio tuli arimo twina rurubo bonene mono nuntu TSC ina corruption enene kwina CEO tweta wa Nancy Macharia ura arugamirite wajiri bwarimu kwina corruption na ito komenya kumania na speech ya president augire antu barabonde bakinyithietie miaka 60 and above bagiri kuigwa bako resign lakini still nakarendete gitikira ko uto koromba mheshimiwa athingatire mantu mamana okaya kuigwa mauma CEO ura atiagiri kuigwa gitini kaimbo arimu bomba kwata mtu ungi wa kubasavu buraba kwenda oso tukwariria ke subcounty director baba igukuwetu Tharaka na ibakurukitie miaka 60 twera mheshimiwa nabo iba batupekanya kaingwana bangi bandikwa na ituka support mantu mamonthe twari na mheshimiwa na ituku hope akayotimiza twi thirikari ende ugu mantu matigwa makaribo makari turi ambera kuruta gwira tukemenya kana na Kenya tukuthukumira na gutie mtu kwithukumira kibinafsi akiyendagire wengwa Nancy Macharia ndaigwa miaka yake nikerukite ngacheka mantu amumenye lakini mwekuruja tirite TSC bwega kuru in fact kuma kuthongira kugutie mantu mega ma TSC tuonaga na kwambire ndi gutwa mtambunge ona wi muswanda ndenda guchuira no tuge Nancy Macharia kagita gaki kathiru agiri kuiga kinuka tunenkwe muntu unge gwa imbia wa TSC kaingwa ndelea guchobera arimu aba arimo baba bariuga Macharia akarega kwambura marema bakamururunganira mwanka obichini yake kumukura ku Nancy Macharia akaigwa kuigwa tiumo obichini toumire agati twandamana tukimwira gaito kwenda employment ya TSC twa imwanka Nairobi theinoka ya gwituka ati thino ndoria twaina support thino twina support ya Gen Z twethi mwanka gu TSC we occupy that office na tukamuruta nkuruki ibaurite Gitonga abathetere bapewe wira cha gutura bantu aino baigitwe bari na chio cha kandarasi untu Gitonga abamenyithitie ati tayari buri mibangoni ya thirikari na bakaigwa bakwandikwa mbere ya muthia wa mweri wa 8 mbeca ira chiakiritwo na finance bill ira yawire indi ugu ithiete gwikirwa wa supplementary budget na twamekerukia president amekira saini bakaba bakidenkerwa confirmation na tucoke twandike antu barangiri chinge 20 baimbia bakaba bari interns baba thieto kwa confirmation na antu ngiri 40 na ithandatu ibo bakwenda confirmation batwika permanent and pensionable na nkinya gutwira ati bagasukuma mwankari mubangi 20,000 bandikwe nuntu next year tuthiete kwa twina ilazi pitatu nkinya ngiri 9 ukeweleo kaunga bomba kuigwa bena arimo bakugana na waklondi arimo enyia arimo baba ibareganite na barua iraba igitwe bakiandikirwa cha kubuta bamwe bagongugi nuntu bakuigwa bari mandamanoni magwitia haki yago gintu kimwe kitwariria ndakenera na harassment ira tukionaga kuma kiri anene ba ithomo barabara around our constituency that is kuma Chakariga Marimanti na Tharaka no that is Nigatunga na mheshimiwa uga nathiete gu push antu ubero barute gwira bagisabaga arimu batiko bathire 10 na kuruta gwirira tafai muntu twikwenda muntu twika master kwa kurwamagira babangi turenda twika servant kwa kurutira babangi wira arimu betu tukwenda batwito na njirenu nontu kana mantu mamarego nontu bronie Gen Z gitunenkera thina na gutio tuno buthuku Gen Z aruthite no mabatwiraga ni kuigwa tutikwarie na antu bara tukurutira wira
gutieka gita ukara na bonthe guru bauri na tabukwenda bakwira barenda u na ukabera buibu tukarutha na bobungi na bobungi tuthikirie anabaithi ituthikirie arimu betu tuthikirie antu bakenya bonthe. Enkiripotera weru wikendi kuma gicigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.